The church forests of Ethiopia are an inspiring example of how nature and faith coexist and strengthen each other. So the Ethiopian Orthodox Church has an experience of protecting these patches of forests surrounding the churches. These are very important sources of biodiversity. They are also very important in protecting animals that are endangered for extinction. They are sources of ecological services. They also provide us with vital natural resources, including water resources. During old times, we used to plant forest on the Sinan Tree Place. It's a must and mandatory rather than a statue. And there are a lot of theological reflections, like of all the 7 sacraments of the church, 3 of them are rely on olive. Olive. The confirmation is made from olive oil, ordination, unction for the sick. These are made from, the concentrated on the olive oil. And therefore, the church, focuses and preserves olive for the sake of these things. ብዙዎቹ ቅዱሳኖች የጸለዩባቸው የወጡባቸው የወረዱባቸው አሻራ ናቸው። ቅዳሴ ማርያም፣ ዳዊት፣ የግል ጸሎት የሚደግሙ ቅዱሳኖች ያረፉበትም ጭምር ነው። እነሱም የተጠለሉበት ጭምር ነው። ስለዚህ የእነሱን በረከት ጭምር ስላለበት ማንም እንዳይነካውና እንዲሁ ለትውልድ እንዲተላለፍ ይፈልጋል ይኖራል። ብዙ ትልልቅ ስራዎችን ሰርቷል። ወደ ስራ ከገባን በኋላ ችግኝ ጣቢያን በመክፈት የተራቆቱ መሬቶችን ለተከላ ችግኝ በማዘጋጀት እንደገና ደግሞ ተራራው ዙሪያ ያሉ ቀበሌዎች አዋሳኞች ማን ነው ከደን ጋር ንክኪ ያለው በማለት የተለያዩ ጥናቶችን በማድረግ ሴቶች ላይ ሞር ቢሰራ ሴቶች ናቸው ብዙን ጊዜ ወደ ደን ንክኪ የሚያደርጉት በማለት ሴቶች ላይ ቢሰራ የሚለውን ከተግባባን በኋላ ሴቶች በማህበራት በማደራጀት ደን ውስጥ ሁሌ እንዳይሄዱ ለማስቀረት ሲባል ወዲያው የሆነ ጥቅምን ስለሚፈልጉ እዛ ውስጥ እንዴት ነው የምናቆያቸው በማለት ችግኝን በማስተከል መሬትን በመስጠት የተለያየ ልማታዊ የሆነ ስራዎችን ሰርቷል።